timule timgwa tiama nina mari sushisa khwazabo ajisute nini zai de khwa khwa bi be flango nini ngwa suja moja ni shama jinge reserve mulana ma bi thu udeile be ma titi phokwa bi suja moja flango ngawa rumine kwa sejama ti jikwanya thu amya unata mangalo thu ma la sonya yewa zune kwa thu ma budu akhwa chi jigu jwa mangalo ashitute la bengami yuvnu bi ni mane kwa jamuse thugte ma vune yizune kwa na akhwa chi jigu jwa mangalo juma phathi wali tulibeta ma jwalo thute nge jagu shwanga mi ye nga mi bi tulibeta mangalo thu ma kwa ngai mi akhsana thapmi wali zin akhsana benya ru umkama thunge guna gulyo gulebengami ashwanga yu mas kulilango yijato gulyamangalo gulitamavune ruto yama kwangami azaza unatamangalo guli azaza unsine tu yama timate tu kwali botama timate ruunu kwa jamu hasine athengami mamili namabu tu kwa bunatamangalo tu yama timakwa juni wala matimanya jama majama timate yu zamu kudamangalo tu yama la swabi tu ma yama la sonya amya kwa che mashuli kwalo tu yama la sonya yine kwa shadu mudo nishanya shadu jola bengami yitu hama vune shadu timate alibi jaginata alibi runima kognata bema timate sita mangalo tu ma usonya ashine me yimako tidikya mangalo tu yama kwa ngami zanu somo chole aji uwada mangalo amama zikwanya thude ungima uliwa alita benya vumulama zikwa ngama vune thu unama te ma jamuli deshi video Facebook wa dithili jutya mangalo mianyi buni se thuna ta manya yolisu phali suma bunya vumulama zute gagi sene sudasa sini supa sini da phakla nama buguna thude usene rosi thujina ta mangalo Kulitama vune ni no maru lisa shisa khwasa chole wale zapute beni shamanye rutu myama jigwa thabule mabubu thude usene rune kwaza sini amya ruha sene roshibege vumula nama yukwabege vumula nama rosi thuji ile bi beni shalo nalo kroja suvute akshamuwa ajiso khwatia lanama jigwa ngami le shisa ise chile ile